emazwini nje kuMatthew chapter 27 verse 46 eyashiya eyadela ubuyona yathatha ihlazo lami nawe yabona kufanele ukuthi Yesu ukuba unyana kaNkulunkulu ithatha ihlazo lami nawe sisendleleni sikhuluma ngendaba eyenzeke eGolgotha inkulu into eyenzeke eGolgotha akuyona nje into encane sasawulela izono zethu kwakhokha inani ebesikwazi ukulikhokha kunendaba eyenzeke bawo ungishiyelani na ngibuka iappearance kaJesu uma ngabe izinto sezehlile ngalendlela ezehlikile ngayo akashintshi behavior ngoba nakusimo sisibi usathi bawo noma kukubi uthi bawo usiyela namhlanje akakhathaliseki ukuthi bangithwesela umqhalameva bangibethile bangijabule akanandaba kamnaki lokho konke lokho kwenza indiva uthi bawo usiyelani na uthi bawo usiyelani na kule nsuku zanamhlanje sidibana nabazalwane abanethe ngena esimeni bashintsha indlela yokubiza uNkulunkulu bashintsha indlela bahambe baye uNkulunkulu umuntu usaqeda ukuthi don't complain, don't compete, don't compare yourself. When you are different, awufani nabanye abantu, awufani nabanye abantu. Ndisikelele kuJesu uthi ewe baba ngaba ngiyajivapha kodwa ngoba I must fulfill ipurpose yakho makwenzeke uzathi ebazalwane sinabazalwane abayinkinga abanele khanjelwa kabi izinto bashintsha behavior uNkulunkulu ngiyaqonda baba kumina ngamzothi ungithumela ngathi uzongiyekela kodwa ngibuka isimo sokuthoba uJesu uthi bawo usiyela bawo ngiyaqonda bengeke ngayenza mina kodwa bawo ngibuka bemshiya abafundi bakhe bebathembile bayalala ngoba kuzoba ne-department lapho uzothoba ubethembile bekuthandazisa bakuhlehlele ngoba kufanele vele eyakho focus kaJohane hamba nabo kodwa ngibona umhlola ngosuku okufanele ukuthi banaye bayamshiya uthi hlalani la lide uma ibuya balele kuzoba ne-department lapho uzobe uwedwa dingeka i-focus izimo masifika wena uzombiza ngane uzothi wena uNkulunkulu uzokhuluma amagama amabi uqalekisa umdala wensuku awakwazi ungakabikho esizalweni somzali wakho ukhulume kabi ukhaya usiyela baba elamasabakatha uma yayikhuluma uyihomsha ngendlela abangazoyi-understand kuzoba nesikhathi lapho sizodinga ifocus yakho uma ubayeka abanye abantu sele bekhona eduze kwakho ubegqishelele ukhuluma ilanguage abangazokwazi ukuyi-understand ukuze seliduzana labo mantabi bekhosi ulali bekhosi wena masifika izimo zokwenza kanjani uma bekuwena ubungasuthi bawo uzuphinde bekabini ukhombisa ukuthi you mean it what you say uthi bawo ithela English my father noma sekunje usabona i-relationship phakathi kwakhe nobawo uthi ngiyazi angeke wangishiya angeke wangiyekela lesi simo siyadlula esesikhathi udinga i-focus
ngibuka uJesu efocus sekuhlupho abafundi bakhe bebehamba naye sebejika belala uNkulunkulu mamela ngikutshela labantu bobasendela ama-SMS ubatshela ukuthi abakuthandazisa kuzoba nesikhathi lapho bezobathandazile kanti bayabalala kudinga isokha wena wethu bawo ushila kwenzekile lokhu kodwa kwami nawe akukapheli ngoba ngiya-understand bekumele ngidlulile la sifuna abantu abazobiza izimo bathi bekumele basho njengoDavide bathi kwakumele ngihlushe ukuze ngazane nezimiso zakho uma ubalekela ama-challenge angeke uzazi izimiso zikaNkulunkulu sidinga focus uYesu lendlela akhuluma ngayo wayikhumbuza mina nawe ngisazi isimo sakho namhlanje mhlawumbe kade udizama akwenzeki bonke abantu sebaze bawukhombisana ngawe bathi kade wakholwa akwenzekani lutho awushintshe ifocus uDavide amehlo ami sekhombisana ey'ntabeni lokhu kwedolonga forget about omakhelwane bakho forget about your friends bazolala endleleni uma sedingeka wena kuzodingeka balale sebefuna ukukusiza kodwa ngoba kudingeka wena bazolala dingeka ifocus yakho wethu khohlwa abantu namhlanje kufuneka siphume sishintshe indlela yokuthetha sikungamela izinto kungekho nto enhle uthi ngingaphezu kwabanqobi I'm not a conqueror no report against me shall prosper do not change your appearance situations they will come like a flood. Maziza like a flood. You raise the standard. Alabesana buke. Ayege. Uthi maziza ngamandla. When you sell 11. Anga mahlala athula sibulele. Now you use 11. Oh. Ushila. Funa bazalwane. Abazoshiya i-department understand about it is not about you and your friends it is about you and God makhosela uSathane Nkosi lethi bathi lo ubiza uEliya bathi bayilahla bathi ubiza uEliya kanti usebiza umdala wethu uthi bawo ushila mina do not change appearance yakho sizoziza into kuwena kodwa awuwethe ngendlela ezoba positive kuzona awuphiki sizoza like a flood kodwa uyamsikelela kathuli asibukele when you see standard Davide namsikelela Davide athi ngokumele ihlushe baba ukuze ngazane nezimiso zakho angeke wamqonda uNkulunkulu uma ngabe usadependeke ebantwini sidinga ifocus yakho yazi bazalwane enye into engiyibuka kulelizwe ngalesi sikhathi lesi uJesu wayese-communicator nobaba wakhe ngendlela ehlukile azikazonzeka izinto kuwena uma usathanda izinto evuka wena awuphume kuwena sikuve sothi mantha libokho shaka libokho shika wekriseli sitha siphithele sithi Eliya